هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکرانه نعمت الله باری دیم است که در همین خاندان شرکت داریم. باری اول در توی نکاحی بختیار جان الحمدلله، این بار در محفل طعام افطار اهل این خاندان خداوند خیرات و احساناتشون به درگاه بینیاز قبول فرماید و در نامه اعمالشون ثبت گرداند و در این خاندان و این محله و این شهر دیار فیض برکات خیش رو نازل سازد. اکم مادام که در محفل خیر شیشتیم، اگر حدیثی را از احادیث گهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم نگوییم و نشنویم، هم در حق صاحب خانه و هم در جانهای خودمون جور میشود. انشالله مختصرا یا صحبتک میکنیم و در حق صاحب خانه دعا میکنیم انشالله و خاطر ختم قرآن مسجد و حرکت میکنیم. اصلا افطار قبل از نماز سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. چرا ما به حضور شیشتیم، حتی نیم کاسه طعام خوردیم، بعدا خستیم نماز شام خوندیم؟ برای اون که این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حدیثی متفق علیه است. سهل ابن سعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که حضرت فرمود لا یزال الناس بخیر معجل الفطر. تا زمانی که مردم فطر افطار به تعجیل میکنن، هیچ وقت خیر و رحمت و برکت خداوند از اونو قطع نمیشود. همین حدیث ابن ماجه آورده است برای روایت از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و دوام داره. با در آخرش حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده است امتش، میگه عجل الفطر فان اليهود یؤخرون. شما فطر افطار تعجیل کنه که یهودی ها تأخیرش میکنن. عادت یهود همین بود است که همین طعام افطارشون تأخیر میکردن. تا حالی را متاسفانه در جامعه هستن شخصای ناتراشیده و ناخراشیده که میگه تا نماز شام نخونم من خوراک نمیخورم، عادت کردم. حتی نعوذ بالله بعضیش میگه ما را پیرام هم خیلی توصیه دادن. آخه ناشکری چه وقت پیری تا از بنی اسرائیل ای او این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. وای به حال کسی که سنت پیغمبر مونده و بر رفتار و به کردار بنی اسرائیل عمل میکنه. یکی کناس بیرون است از کار، مگر ره داشت بر دکان عطار. یک کناس، این کناسش همین موسر شیک، همونی که اخلاط توزن میکنن موسر میکشن همیان. در بازار کار داشته است، بازار میآید، راهش از همین بین دکان عطارا میگذشته است. چوبوی مشک از دکان برون شد، همه عطار آنجا سرنگون شد. وقتی همه بوی مشک میگه که ای دکان عطار برمد، از پیش دکان عطار که گذشتی بوی مشک میکنه، بوی عنبر میکنه، بوی دوخی میکنه. این بیچاره که در عمری سرش بوی خش استشمام نکرده بود است، ریاکسیا داد، هوشش رفت، غلطی داد. برون آمد ز دکان مرد عطار، گلاب و عود پیش آورد بسیار. این بیچاره عطار نگه داره، دید یک آدم همی غلطید مرده واری. عادتا زمانهای پیش هوشی کسی که میرفته است می آوردن گلاب قطعی روشن میشوشتن، در پتای بلیش که میشکیدن همون هوشش به سرش میشد، به خود می اومد. این بیچاره را خیلی خیال کرده است، در یک کاسه میگه گلاب آورده است. برون آمد ز دکان مرد عطار، گلاب و عود پیش آورد بسیار. میگه که چرویش از گلاب و عود تر شد، بس کناس از آن بیهوشتر شد. این وقت روی ایرا میشوای که جو میدونه درد ای چیه، یا بورا دیگه هنگ مانگش میکنه، مرده تیار میشه. بابا یک کناس دیگر چون دیدش، یک رفیق همکارش دیدش، گفت ایو نفهمید یعنی کیه، نجاست پیشی بینی آوریدش. این خاگه گرفت، یک کاغذه که آورد پتوی بینیش لغت کرد. مشامش از نجاست چون خبر یافت، ده چشمش باز شد، جان دیگر یافت. بوی آشنا داد مشامش رسیده، هر وقت چشمش هوی کرد شور شد. به حضرت نصیحت میکنه، کسی با گند بدعت آرمیده، شمیم مشک سنت ناشمیده، به عین حال او هم آنچنان است. اگر روحی رسد سوی دماغش، درون دل فرو میرد چراغش.
анами касе ки ба ҳамин бидъатҳо одат кардааст, аз суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фарсахҳо дурай. ҳамин вақте ки як суннати пайғамбара барош меган, як ҳадиси аз пайғамбар барош мераса, ҳамин мисле ки ҳамун каннос аз бӯи мушк ҳушаш рафт ғалтид, ҳамун хел девонаавзо мешавад, хича гум мекунад, дигар ихтиёра аз даст метаҳад. субҳаналлоҳ. худо кунад ки ба ҳамин суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ороста бошем. вақте шунидем ки чизе ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам нисбат дорад, болои чашм сар ҳифзш кунем. дар ҳадиси қадсӣ омадааст, имом Тирмизӣ ривоят мекунад ба исноди ҳасан аз ҳазрати Абу Ҳурайра разияллоҳу таъола анҳу, мега ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд: қола аллоҳу таъола аҳаббу ибоди иlayya аъҷалуҳум фитро. аллоҳи зулҷалоли вал икром мега таъкид кард ки маҳбубтарини бандаҳои ман ҳамун касое ҳастанд ки ҳамин ифтора ба таъҷил мекунанд, ифтора сари вақт мекунанд. ин таъхир кардан агар касе хиёл кунад ки ягон савоби лишни дора, ба худо қасам хато мекунад. суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар ифтор ҳамин аст ки таъҷил мекардааст. баъди вафоти ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам ҳам касое бидиянд ки ҳамин хеле даъвоҳо доштиянд. оли дар саҳиҳи муслим омадааст ривояти аби атия, мега дахалту ано ва масруқ ало оишата разияллоҳу таъола анҳа. рӯзе мега ман ҳамроҳи масруқ раҳимаҳуллоҳ яке аз уламои тобиин аст, назди биби оишаи модармон мега дохил шудем. фақулно ё уммал муъминин раҷулони мин асҳоби расулиллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам аҳадуҳумо юаҷҷилу лифтор ва юаҷҷилу салоҳ вал охар юаххиру лифтор ва юаххиру салоҳ. мега гуфтем ки ё модари мусалмонҳо, ду нафар аз соҳобаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мебинем, рафторошон дар пеши чашму ошкор аст. як нафараш ҳамеша ифтора таъҷил мекунад, як нафараш таъхир. мега модарму суол кард ки ман юаҷҷилу лифтор, ки аст аю ду нафаре ки ифтора таъҷил мекунад? мега дар ҷавоб гуфтем абдуллоҳ ибну масъуд, ҳазрати абдуллоҳ ибни масъуд. модармо мега башорат дод: кона расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам яснау залик. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ана микел рафтор мекард, яъне ки ифтора таъҷил мекард. барои ҳамин саъй кунед ки намоза нохонда ифтор кунед. охир вақте ки ҳуши ёду дар хӯрокай ҳамун намоз агиҷод, намози комил мешавад. бачаволи гӯшбиён боша, гӯшош пухтагӣ боша набоша, якумда чӣ боша. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам таъкид кардааст умматоша, мега идо ҳазара алашоу валишо фабдау билашо. вақте таоми шому намози шом як ҷо ҷамъ омаданд, аввал аз таом шурӯъ кунед, хосатан дар рамазон. ин суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аст. ва як масъала ки нозука ки дига аст, иншоаллоҳ амира таъкид мекунем ва дуо мекунем. масъалаи саҳархӯрак бачаҳо. саҳархӯрак суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аст. оли ҳастанд бачаҳои масте ки мо зурем, қувват дорем, бе саҳархӯрак ҳам рӯза мегирем. бале метавонӣ гирифта, аммо то суннати пайғамбарта тарк мекунӣ. марги шахсе ки даъвои умматии пайғамбар кунаву бе узру бе сабаб суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам риоя накунад. ҳазрат ҳамира таъкид кардааст. дар ҳадис омадааст, анас ибни молик ривоят мекунад, ҳадиси муттафақун алайҳ. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам амр кардааст умматоша, мега тасаҳҳару фа инна фи саҳури баракатан. ай мусалмоно, саҳархӯрак кунед, ин саҳархӯрак як баракат дорад, ҳақиқатан баракат дорад. охи шав хоб мекунед то саҳара, ҳамун хӯрдагиҳо ҳамун ғизо ҳама ҳал шид рафт, ба то бегара мезиқӣ, баша кайшо мешида боша, ай гишнагира мурдум, охи ношукрӣ чава, ай рӯза ту чӣ фоида мегирӣ? бихе саҳархӯрака хишрӯ бихе, плот набихе, ширчои бобоира бизан, рӯғани зард қатӣ, иншоалло то бегара ором мегардӣ. ба худо қасам, ҳамин як чиза мо мушоҳида кардем, агар дар ҳамин саҳархӯрак хишрӯ сероб кунӣ, ҳамин чоя ё оба ба тариқи кифоя агар бихӯрӣ, то бегара дига ташна намешавӣ. бибинед, ҳатто дар ривояти имом муслим омадааст, ҳазрати амр ибни ос разияллоҳу таъола ан аз пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ривоят мекунад. ҳазрат гуфт: фаслу мо байна сиёмино ва сиёми аҳлил китоб аклату саҳур. ин ҳамин фосилаву фарқи байни рӯзаи мо ву рӯзаи аҳли китоб саҳархӯракай.
خشو به حال کسی که سرخرد میخیزه میخره خشروق و خدا غیرتش بده که ببره تورات کنه در رکعت اقلا نماز شب بخونه اگر مردک باشه 8 میخونه سنت پیغمبر در تهجد 8 رکعت نه که ان شاء الله هم 2 ترم بخونی ای دنیا و تمام نوش نعمت دنیا بالاتر بعد ان شاء الله بعد مایده تسبیح زده و تسبیح گفته و زمزمه آیات قرآن کرده به مسجد بیاید ان شاء الله به هر قدمی که میزنه خدای تعالی یک گناهش محو میکنه و درجه و منزلتش در جنت یک درجه بالا میکنه خداوند برکت نصرت بده ایشونی بختوری ما را گفت فکر کردم که چخیل کنیم سرجم شیم همه در ذهنم اومد که همه بهترینش همه افطار واقعا بهترین خوبترین هم است اینا ببینید که همین طعام وقتی میخری آسوده میشه هم تنه بابایشون چشمات روشن میشوه دیگه یارو رفیقات هم میشناسی میفهمی در دنیا چی گپ خبر بده و هم از احوال همدیگر آگاه میشه هم ان شاء الله با یگان حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رد بدل میشوه که گوینده و شنونده منفعت و فایده میبرند پروردگار این محفل خیر این تمام افطار مبارک گردان ارواح گذشته های بختور علی خاندانش و مهمانانش رحمت مغفرت کن عالم ارواح از ما زنده امید دعا دارد پروردگار رو در این ماه شریف رمضان جمیع مسلمانان را روحاشون شاد و بالیده گردان پروردگار رو مسجداتمون بازم زیباتر و با نور ایمان نمازگزاران همیشه مزین‌تر همیشه صف شماره نمازخانه را بیشتر و زیادتر بدن خداوند غیرت حمیت منبته که در ختم قرآن شرکت کنیم تا اینکه فردا روز قیامت از شفاعت ماه شریف رمضان و از شفاعت قرآن عظیم شان برخوردار و با نصیب شویم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار آمین